in the book of Mark chapter 11 verses 15 to 19. And they came to Jerusalem, and he entered the temple and began to drive out those who sold and those who bought in the temple. And he overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold pigeons, and he would not allow anyone to carry anything through the temple. And he was teaching them and saying to them, "Is it not written, my house shall be called a house of prayer for all the nations? But you have made it a den of robbers." And the chief priests and the scribes heard it and were seeking a way to destroy him, for they feared him, because all the crowd was astonished at his teaching. And when evening came, they went out of the city. Alright, so kung tanawon na to diri sa kini nga verse, this is the time na nakitaan sa mga tao jud na paunsa na suko ang Ginoo sa ilahang mga gihimo, no, ang ilahang mga sala. It was really very obvious nga katong temple, dito gihimo nilang den of robbers, dito sila na maligya, which is really not good, no, dili kaayo maayo ang ilahang attitude towards sa pag-adto dito sa temple. So it should not be in ana ang ating in ang atuang attitude. There are three very important reminders and points sa atoa as we go sa presensya sa Ginoo. No, when we come into the presence, when we go to the presence of the Lord, there are just three very important things that we have to take in mind. The first thing that I have here is that we must go into His presence with reverence. No, we give high respect, acknowledgement sa presensya sa Ginoo kinsa ato ang ginaadtuan, di ba? Kung naa gani very important person nga moadto sa ato, grabe jud gani ang respeto nga ginahatag nato, right? Or even if we meet a mayor, a councilor, a president of our country, there are guidelines or na mga dapat natong himuon, how we should act, how we should move, naka-kuan siya, no, unsa ba na, nakabilang jud siya ang imong mga movement, what are the words to say, no, mga right words. So we are very careful in dealing with people na nasa taas nga posisyon, na adjud tay taas nga respeto. In the same way, dapat inato pod ang ato ang paghatag og taas nga respeto sa Ginoo, because He is our Father in heaven, the creator of the heaven and the earth. He is the God of the universe, no? And He deserve all adoration, all respect na dapat ginahatag jud nato sa atong Ginoo. So, the first thing here is that we must go into His presence with reverence. So, Jesus reminds us to be serious in going to His presence, into the presence of the Father. Maong nasuko kaayo si Jesus Christ dili, because wala nay respeto kaayo ang mga tao in going to the presence of the Father. Imagine mismo dito sa temple nagabaligya. So, and because of that, daghan na kaayog mga kawatan dito nga nagstay because of what they are doing. So dili na jud siya matawag nga house of prayer ba ang temple. So in that scenario, Jesus showed to people that high respect, no, or reverence must be given to God. Oftentimes, we are not mindful and careful on the things that we do. We think that everything is acceptable to God. Sometimes, dili ta kabalo unsay kanang usahay ba, murag wala na tay moingon man ta nga, the Lord will understand. The Lord understand man unsay atong mga buhaton. So okay lang nga maskin inani lang atong buhaton or when we meet God, 'di ba? Sometimes gani ang ato ang pananamit doesn't show respect to God. Do you agree? Ang ato ang pananamit ba, usahay dili na maghatag respeto sa Ginoo, kanang revealing na kaayo ang mga clothes, klaro na kaayo tanan, no?
short kaayo ang mga shorts, usahay ga short ra ta, dili man lang ta mag long pants, usahay naka tsinelas lang. I'm not saying na there must be nga dapat kuan jud kanang kailangan in-ani jud ang kailangan na suoton. Because what's important is how we give respect to God or kanang ang ato ang heart. So you can wear ang pinaka-best nga naa ka. So if you only have that mga t-shirt or unsa ba imong naa ka sa imong balay or unsa imong mga clothes kato ang pinaka-best nimo, use what's the best na naa ka. Kana bang Sunday's best, no? Maski nakamaong ka, acceptable gihapon na sa Ginoo if if kuan ka ng that's the best that you have. Okay? Naka t-shirt man ka, if that's the best that you have, so you can use that. But then we always exert effort, do our best. Now we can really give our best sa Ginoo ba? Kanang mangita jud tag paagi pod nga maghatag jud og ato ang best, manamit tayo ng maayos, nakapolo kung may polo. Kasi sometimes yung iba parang ay accepted lang man yun kahit may polo ka, nagti-t-shirt pa rin, eh may polo ka naman, may long sleeve ka naman, 'di ba? Why not use ano yung pinaka-best mo? Because you're meeting our God, no? So, use your best, hindi yung t-shirt lang kung naamang ka. Pero kung wala jud, pwede ra pod. It doesn't matter. What matters to God is our attitude in going to His presence. So, we must go into His presence with reverence. Ayan. So, but to God, the intentions of our hearts really matter. Okay? The intentions of our hearts really matter. Our sincerity in coming to His presence is really very important. Okay? Kasi yun lang naman ang pinaka-importante. When we worship the Lord, we worship Him in spirit and in truth. Okay? So, number 2, we can get from this a reminder and a lesson. We must go into His presence with purpose. So when we go to church, we must go with purpose. And that is to worship God in spirit and in truth. Anything we do that isn't acceptable and not giving Him glory will bring us to shame and destruction. So, dapat na ay purpose. Dili kay mamaligya ta sa simbahan, magkuan ko, adto kog simbahan kay na ako'y mga ga-online sell ko. So pag muadto pud ko sa simbahan, pwede na ako mabaligya akatong mga ginabaligya nako sa online selling nako. So didto na pud ka mamaligya, didto na pud ka magdala, no? Inana ba ang style or didto ka muadto kog simbahan nun kay murag daghang kayo kog mahilang mga miyembro sa ako ang kuan ron unsa ba na sa naman na sila yung mga di man to pyramiding or unsa ba nang mga ginatawag nila basta mag-join no mga inana. So dito ko mangita kay daghang kayong tao sa simbahan, mga friends na ako. So you go with a purpose. The main purpose why you go to church is really to worship the Lord. But of course, I'm not saying it's bad kasi we have also nga after the church na asilay ginabaligya nga food. That is because everyone also after the church 12 na usahay 12:30 gigutom na pud sila. So it's also nice nga naa didto naapoy ginabaligya outside not inside the church. So but kita as Kristohanon dili kay during the simbahan, during sa sermon, may pila imong order kay ilista na nako. Dili pwede inana, no? So take it out first. So good thing in our church we are really focused, no? Wala man tay mga inana na mga situation nga mahitabo. So we praise God for how God is dealing with mga inana situations sa ato, how we deal with that also. So inana ba we have a purpose that is really to give our best to God. Sometimes we are also needed to be checked, no? Kanang muadto ta because we are expected nga naatay mga participation or naatay part didto, no? Ana ba usahay mawala na ta sa pag-concentrate nga ni adto ko diri just to really worship God. Usahay ako, I'm guilty with this, especially when you are part of the worship
team na ministry katong maghimo sa program ana daghan jud ka i-mind no ana so usahay pag moadto ka mangutana ka na ana bay worship leader wala pa kinsa ni abot na ba si Kuan para sa praise and worship team late pa siya pero going na daw siya no kinsay mo gunit ani kinsay mo ana ba na ana bay ana ready na ba tanan wala pa so ikaw when you're part of that team na ikaw na ana ka didto pressured na ka as in distracted na ka usahay maglagot na ka no and I'm also gina-check pud na ako akong selves ani nga nag-start na tanan sige na bahala na ana ba but then imuhang heart is not already in tune with God because you're thinking of a lot of things you're thinking of the flow of the program na abay na print ng mga program nahimo ba ni nahimo ba na so you are too focused on the details sometimes you become more of Martha than Mary the Lord wants us to prepare be prepared Jude always prepare so when you do the preparation you don't do that on the spot no so but then na ay mga situation nga uncontrollable jud siya di jud na siya nimo makontrol so when it happens you make sure na there are troubleshooter mapwede pud ka mga troubleshooter pero dili ka ma-distract dili ka dapat nga mag-focus na kailangan na adjust mo ani kung wala di wala tay mahimo di ba kasi di mo na makontrol ang situation but then you have to prepare before that no kailangan mag-prepare na ka ana a week ahead nga dapat naka-prepare na naka-planchado na siya tanan or para ana ba dili ba didto on the spot ka mag-prepare hala wala di ko naka-assign wala di na ako nahimo ni wala na ako nahimo ang assignment okay so that's not really ko ano a right attitude sa pag-add to dira sa Ginoo so when we go into his presence we go with purpose and lastly we must go into his presence with sincere heart. Okay? Our heart matters to God. As we abide in Him every single day, our heart is being transformed into a heart that pleases Him. So, I know that many times, ang atong worship to God is not sincere. Na may mga times no kay murag, we really just need to go. I don't know. Ako, I honestly, na mga time nga, makorrect pud ko ani nga, usahay, because it's Sunday, nahimo na siyang routine, wala na excitement moadto kag simbahan. So, we have to ask for forgiveness for this. Many times, when we do the ministry, we just do it for the ministry alone, for the ministry's sake, and not for the Lord. So, that is something not pleasing to God. So, let's really be serious in going to His presence. Even sa ato ang mga cell group meeting, or even in our online meeting, especially sa ato ang mga gina-sharean og message, no? Ako, there are really times when it comes to CCL, na ako'y mga times na dili ko mag-prepare because I already know the lesson. Ano ba, kumpiyansa kaayo ka. Kay kabalo na ko sa lesson, dugay na ko ga-teach og CCL, always na pabalik-balik na lang ning lesson, so di na nako siya estudyohan. Murag ana ba, di na nimo siya gina-study. So dili ka ga-prepare. So ang atong worship to God should be from that point nga ginahimo na nimo and ang preparation nimo, ang our attitude. But never forget na we are doing the ministry not for the ministry's sake alone, but for the Lord Jesus Christ. Mao ganito no, we have to be very careful ang ato ang intention kasi sometimes we become more of Martha than of Mary. Mary just sit there beside the Lord, listen to what he says. Katulad jud ang gihimo ni Mary, and Martha was too busy attending sa mga tao, pag-prepare sa mga unsa dapat i-prepare kay daghang kay bisita, which is dili pud kaayo maayo, no? So we know what we focus when we do the ministry and when we go to the presence of the Lord. So I hope we are reminded by the word of God tonight nga katong dito sa verse nga ang paghatag na to reverence sa Ginoo when we go to His presence na atay purpose, and when we go to His presence we should have a sincere heart in
meeting with God. Sure, bless kayo dito. Okay. Nang matag simbahan, usahay mo rin na kuha na lang ang responsibility. Usahay po, ang pag-adto na lang simbahan ang mag-adjust dili ang imuhang kanang will nimo nga adto nimo ang Ginoo, no? Kasi Mm. usahay kayo namin ang ako sa diri sa akong time. So usahay ako ang ginabuhat ako lang gi-adjust ana pwede naman maka-church in the afternoon so nga hindi na ako maadto sa morning. So murag nga na ba dili na ako Dili kuan priority. nga dapat ngayon ako makakanya priority. Pero ako una ko nga, I think it's the same. Pero lain ng feeling nga, you go with interest, with the willing, nga mo nang ni comply ka with the time, ni comply ka with everything nga. Gusto ni may present dala sa Ginoo. And sa Mm. katupong last nga kuan sa to, know your intention. Sincere heart, having a Uh, sincere heart. Mm. Ang atong intention in going to atong yung meet. ni mo sir ba nga kaya talaga yung istorya na kasi mo nga i-share na kasi mo na isa ka nag-iingutan na siya sa kuha at Nangutan na. sa na ka-member. So para sa kuha, Ah. Yes, katubang yes. Yes, yes, yes. para sa kuha, it's all about God. I'm not doing it for the organization or whatever. Basta I'm doing the ministry Mm. para sa Ginoo and for the people, mga lost souls Mm. na at some point, magkita sila sa Ginoo. Mm. Oo. Actually, So, kato, pwede ra jud ta mag CCL maskin wala ta ka basic training. Ako wala pud ko nag basic training. CCL ra jud ko. Ang kuan gani, 'di ba, ang katong galing Samaritan woman, katong na-meet ni Jesus sa well, the moment he knew the Lord Jesus Christ na siya ang Messiah, diretso jud siya nag-share. In the same way, kita pod, whatever we know, whatever we have learned, we can already share it to other people. Ana ba? So, wala jud siya kanang, ay, dili sa ka, kailangan mag-basic sa ka, no? Dili siya in evangelism. yung credibility to. Mm-mm. Whatever, God gives you the authority, not the organization or the people. Mm-mm. Mm-mm. But of course, I encourage you to continue to basic, advanced, ano ba na ang next nila? Naana sila, no, daghan na kayo, basic tapos advanced tapos na apaana. Level by leveling na ang ilang mga trainings. I still encourage you to join mga inana. Sa ako na may ko sa Matthew 6:33 katong seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added to you. Kay minsan talaga pag magtuk sa church murag wala ni joy, wala murag daghang pag mga lahing priority bitaw murag wala nimo giuna si Jesus kay ingana makakuan kay siya o makaigo kay siya sa ako akay ingana akong ginahimo sa una bulyagon kay ko malimpyo pa ko ana sa batay before moadtog church tapos sukan na lang ko ana sa kong papa kay Domingo dapat mag-adto ka sa Ginoo dapat you have to spend your time with God so yun gina-realize every day ana ni Lord tapos din kanang every time to Nawala si Jenna. Nawala yung internet. Anyway nakarelate. Ayan, Nana? Wala pa. Anyway, nakarelate ko anang experience ni Jenna kasi katong bata mi 8:30 ang Sunday school, as in every morning ingnan jud mi for dugay hantod sa nagtigulang nami every morning, every Sunday morning ingnan jud mi sa among mama ug papa nga pangmata na mo kay Sunday ron mo adtong simbahan mag early ana always jud na. So atong time siguro dili pa kaayo because wala pa kaayo yung relationship mo adto simbahan ra ana baka nang dili kayo serious di jud ko mo late always late jud. Although di man kaayo ko late I still go kasi nakasanayan na nako siguro to. Nakasanayan na nako ang mo adto ko mga 9 at least 9. Ipag ko late kaayo pareha sa mga young people.
Pero yun, lisod. Go, Jen. Magpadayon ba ka? Okay. Yes, So, yes, hanap Jen. ko yung ning undang ato. Katong Asa ikaw, ko nga part. ginaingnan ka sa So, imong kung ato, parents sa simbahan. oo nga, oo, tapos tapos kung ato ka sa church, dapat talaga with, kuan talaga, know your motive, know your purpose nga nung ato ka dito. Dili para sa tao, but mo ato ka dito para sa Ginoo. So, you must give your heart fully jud na ang sincerity, and di ba ingon nga give our best to God. So kung ato sa temple ni Lord, kung naa kay mga talents. But of course, our time is also our way of worshiping the Lord. Tinuod jud na. Go, Jen. Nana ka, Jen? Ano. Kaya ra. So yun nga, kung naa kay mga talents nga or kanang mga leadership skills, you have to give best to God nga mapagamit ito ka para sa Ginoo, para sa Ginoo. So dili lang para sa gawas. And then on taga on everything you do kaning nga ni for sure man, you have to integrate your life according sa iyang word jud. The way you live ka na mag-worship ka, the way po na niyo show pagbasa sa iyang word. More nga lang ba? Mm-mm. So, more nga na lang siguro ang ako reflection. Amen.